trong ka parti UDP bat ka adjust PDP ni dan hangi presiden ka UDP ka kani ke tinggalan ketika Bani Kong hadin jong ka election MP ila elong ASEAN bat ketika election ka meeting ke Bani Kong pat bangin ya keren ya Beijing ya dai bat ka election NBC dinamar ba ketika election ka meeting ke Bani Kong ka jinga keren ke jungi mentah kasi ka danglong tang ka initially kabamut tang ka jingya pasat jimut aku bayar discuss berdei bagi konstitusi ke beper keempat don kanono ka jingya finalize hakaba dia keren manu banyele nak kata konstitusi manu banyele nak konstitusi ni kadang datang ka jingya mer jimut ka jingya ai jimut ka jing penpau rut nak kalian jang parti HSPDP ka komjo ru ka jing penpau nak kalian parti UDP di namar ba ngidon ya ka RDA ka jing buat jing perkat i ka jungi ka spirit i ka jungi ka lombang ide bandang ka jing trilang hakan ni ka election MDC panwan kata ka di ka wenong rep di kumno ban panwan dori kata mla ban pendap tangai po di basi kata kata ngidon kam mani penduk biang tengila pendek mani penduk biang haka we tarik buat pa basi mit ban finalize ya ka ka bangin le na ka banta ka election MDC dia kadang ni ke bangsa kuat banyak tu maka jingat rilang jingat setuk jingmut jing ka alliance ke jingi kadang don ni duk mentah kadang nek duk mentah maka ni ka spirit min saya walk out hakini kita si namar ba kala hamlong slam ngini ke jikenduk namar ba na kalian ke parti UDP lu ngila pengkre na parti SPDP lu kira ya ka dong ke jing pengkre dinrei ban penwandur pat haju ban wanlang tajuk ke rukom perkat ingin saya finalize haka hardware terik haka por baji beroan kani kejengnya perkat ini kadai baru art ligi otonomas state council kam dai tangi hasil rewat ka janjahis dan kasih dan respon dan ngalaong ipi ya kita ki jenit ki jenak haka bakumno ban ya syakmat ya kejengnya terilang ya kani ngindang ya syongbiang haka hardware terik mentangi ailat iki parti lagi jong-jong parti bagi dia walk out karena kalian jong UDP berkunjung SPDP ingin saya kenduk yang habis dari bahan bahap kita sebelum Assistant Secretary Lakren meeting dari dalam KADA dari precise yang unit di jenat nama kita lagi aktif parti dengan si kenduk yang berkat banyak kami keingin di kekuatan apa yang dilanjui tangkap lagi untuk si itu kandidat ka list jom kandidat kum bangalay tu ipi kan day ha ka khatlay tarik ha ka general council baro ngin finalize sa terus ni but ngin syongru ya ka state election committee ka khatway tarik janbiat ya ha ka khatlay ngin sa declare ngin pat rai kandidat yunu pat finalize ni kembang mana ketu si ka penni tangi ka jing recommend kamdei ban ong bak ya approve ka kamdan bor ban approve ya list jong kandidat mereka kamram jong ka district kalong ban recommend lali ban pha iki kerteng syaka state election committee din rei ban penakat do hi ban approve ban finalize dari ka state election committee ada stu dari saya plasma PDP perkat pendai dan masih compromise sisin bahkan don ka jing stu jumut sisin bahkan don hi ka jing trilang kemut katai kan sawan hi kita otomatik hi kita mo bisa don hi hangno bangin ya sutu jingmut hangno bangin ya ailat ekowe parti hangno bangin ailat ekowe parti kata ka syong haka khatwe tarik membuat ani gaji ku kalau lihat henry kani mentapa ka compare ya ka pripul ka compare wat ya ka puspul English